Assalamualaikum. Duniyage eki kankoltoga mi diriule muslim ahunna hutum. Warang haluga diriule muslim ahunna hutum algominna mi fenige midani. Egotum Palestinuga miyogotu algomenge hama ahuntake warang haluga diriulumun dati hidume jamiyage faratum wara bura masakkate wara minne masakkate kuramu midani algomen algon hama gamas mi masakkatugo bærumge gotum algonduge mi koda fenilume mi fenilani algon ummeedu kurani tibe fulum sama mi kura masakkatuga hama ebbarlun di mi wefulunna eki goggotun ehi terikam foru koddena kama algongo duaya kiyes ummeeda kiyesei algondan hama yagin alumen divehin mi kura masakkatuga mayan Allah barakallahu pan war boda thank you